mvuga ivyo ndakora. Imana itubabarire cyane. Amen. Ariko rero namba nkora ibyiza Imana irabizi. Bijya bintu ndashobora gukora nkiyerurutsa ku bantu simbereke ibikorwa mbaye nkora nkabereka ibyiza. Ariko bijya bibiri ku mutima nkabihisha. Ariko bijya Imana izireba nabijya biri ku mutima ikabireba. Ibihaye bibona. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Ibyo byose Imana ibihaye tubona. Cyane. Yicishe bugufi kugira ngo dukorere Imana. Dusomere hano muri iki gitabo nyine kuri 3 no ku yo uzavuga ibintu akabigorora neza. Kubera kuba wamwiyumvishijemo bijya bintu zubyumva. Kandi ntuzi umurambiko. Tweze Imana icubahiro. Bwana sifiwe sana. Rero umwanya wari wese nkoresha. Mwiyumvemo. Be munini mwiyumvemo. Kaba kanya gatoya na amavuta. Kaba kanya kagera hagati na hagati ibyo byo arakarusha. Bwana sifiwe sana. Amen. Tange haleluya nkeya umve cyane. Tange nishi na amavuta. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Abo turi kumwe ku murongo ne bazamura Imana icubahiro. Bonye ko turi kumwe. Bonye ko turi kumwe kandi jewe abantu bose turakundana. Nukuri ku Imana unanga. Imana yonyine izomumenya. Nta muntu nanga, abantu bose turakundana kandi nabo barankunda naje kabakunda. Ni ngabiri Imana yampaye. Ujya nambara utekereza ngo ndamwanga bahayibesha. Nuhura naje nagize akabazo kakureba nabi nkajingika usoza wihangana. Ari umuntu ahirige yari mu kazi ugahura n'ibikwazo byinshi. Gahitamwe guceceka niduhura ngaceceka na amavuta. Umunsi umwe nahuye twari kubukwe mbona umugore umwe kwariko nguzurengwa. Ati none ndatangaza nde. Byakugendeye gute? Uzi byo mbaye ntekereza n'ibyo ndimo. Turaganira kanya kare ubu asigaye ambona ndiye uruhancaho akandamusa. Wera ko naramwigishije aho yahavuye yize kandi abanza ndamutombokera ngo mare mushira ku murongo. Rero mwese ndabakunda. Hagati aho dushimye Imana mbere ko twavuze ngo Imana niyo gushimwa dushimye Imana. Ndwiyo hirya twazindutse kujya bambere babivuze tuja mu rubanza hariya muri Kenya twagiye neza Imana iraturinda. Imana arampezagiye. Ngenda nicaye ndege ukayaga kameze neza harimo agaklimatizeri nari nagiye bagoroye agakoti na amashika kwakunda. Gusumba uko mba navuye ari muhira ngacana muri barabara givu nashite ndi smart. Rero Imana yabikoze. Imana yo mwijuru ishimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Twarashite tugira urubanza. Twari mu bukwe bw'abana ba mukuru wacu babiri. Niwe mfura yacu mukuru wacu n'umutama mukuru. Twebwe arashobora wenda no kutubyara. Ariko byagenze neza. Shima Imana ko yaduhaye umuryango mwiza. Uzoza ushima Imana kuba yarakugiriye neza ukavuka mu muryango mwiza. Avutse mu muryango umeze neza. Uzamumubona mama hari aza kubita igikorwa hano c'Imana ibintu bikagenda neza. Nuko mutabonye umusaza wacu data. Yari umugabo umeze neza yazagatanga ngo amarara dutoza. Rero umuryango wacu gira ubumwe twakoresheje uburyo bwinshi. Ariko dushimiye ababyeyi bacu mama hariya twariko tuja kujana byangobwa bye ntibyaboneka vuba. Ariko dushimiye Imana ko azakora neza. Imana aramuhezagiye aratubyara kandi nyine bigenda neza. Imana imugirira neza akabona ko yikora ko twagira imanza akaduterera. Imana imumugisha cyane. Mu rubanza twakoresheje ibintu byinshi. Yatanze ibintu byinshi ndatekereza ko muri twese
ntawamurushije. Imana imumugisha cyane. Ariko adonzo umuha ndacho no muha gisumba. Ngiye kuvuga ngo nzomukunda, kumukunda ni inshingano zanje. Akunda mirinda, nzozamugurira mirinda. Arikindi Imana imumugisha cyane. Kindi kandi nshimiye bakuru banje n'abarumuna banje. Urwo rubanza twarubayemo neza. Petit frère yarakoze cyane, nasanze yahagaze cyane, gushike baraguma barakora. Najanye faranga zitari nke, barazikoresha zirora zirashira. Shima Imana ko yaduhaye ubwo buryo. Kindi congeyeho abo tuvukana nabo bameze neza. Timwamubonye uriya petit frère, timwabonye ko aregeye neza. Yatanzinka hano turi mu nyubako. Shima Imana duhaye aba pasteur beza bagize yerekwa ryiza, twahantu heza. Rero yaduhaye inka azotuzanira amafaranga agurishe, siko wa ikintu kigende kibigume bigende neza. Rero kuba nawe afite uwo mutima ndabizi ko ugira taho no genda ngo ufite ubwoba wenda ngo aho ari nama nibiragenda nabe. Oya, na amahoro. N'abandi bose batahari, abandi babiri mutazamubona, bakuru bacu babiri na abagabo bameze neza uko umuntu wese ashaka. Rero Imana ko yaraduhaye umuryango mwiza, Imana ishimwe cyane. Amen. Dukomere Imana amashi. Bwana sifiwe sana. Amen. Ubundi kandi dushimiye itorero ryacu rya Kanani. Twari twazindutse hariya, abantu bari kwaguma banandikira kugeza tuje turashika. Dushima Imana ko mutwitaho. Twanasezeye tugiye kugenda ko twari ko tubona ko ari iminsi mike, ariko nanditse ku rubuga rw'abayobozi baransengera ibintu bigenda neza. Kujya twagiye mu kugenda no mu kugaruka bigenda neza. Turaza bigenda neza, turashika hano dusanga ari amahoro. Rero Imana yabikoze, ishimwe cyane. Hagati aho hazaba bimwe byiza n'ibindi bibi. Abantu hano bo mu muryango ba Bugufi twasanze bagize ibyago. Ibintu byose ntibiza bigenda neza uko abantu babishaka. Abo nabo Imana ibihanganishe kandi bakomeze. Rero kabashimiye abantu bacu bose. Ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Nababwiye ko mvuga kanya gatoya. Gisore Imana imumugisha. Gisore je ndamukunda. Kandi umuntu azakunda umuntu afite icamuce. Nzambona babinginga abantu ngo nibasubize nimba nteye haleluya ngo nibasubize. Gisore ni TikTok. Umuntu agira karite ziwe muzamushimira umuntu. Gisore nzandeba na microphone afite. Bazaba imwaka bakagira ngo nihaye ivuga cyane, naho ari ubushake yagize bwo kuyivugiramo cyane abantu bakumva yayivuga. Gisore Imana igumugisha cyane. Gusa nyine ibyo muzamukora mu bipange neza. Ariko Gisore ni umugabo. Jewe nkunda ngo agume afate microphone. Nyine abikoresha kuri gahunda nziza. Mungu akubariki sana. Abandi bazabarinda kubinginga, ariko Gisore Imana yo mu ijuru imumugisha cyane. Amen. Ubundi kandi shima Imana igiziguma kuduhezagira. Mama Jori Imana aramuhezagiye, yaguze imodoka ndarayinjiza hano. Afite Voxi umukara ya mbere nziza, tuzaduhura n'umukwe wiwe ayifite, nkamubwira ati shazo utwara umukecuru wacu neza ngo na amahoro. Twageze iwiwe hano dukomere Imana amashi cyane ngo hari abantu amaze guheza lift. Jewe baratwaye muri iki gikorane gihari, antwaye kabiri kuja gusenga kwijabe no kungarura gantwaye. None kutaravuga
kuba Imana yahezagira abanyakanane, Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Amen. Jewe narayibonye ndavuga ngo umunsi nzofata mikrofone hano nzoshima Imana. Nimureke Imana nizozihezagira umuntu dufatikanya gushima Imana twese. Ejo nuriya, ejo mundi nikina mama, ejo mundi nuwundi. Ibintu byose tuzatuburaho tuparika amamodoka hano tugendiriya kwibarabara twakore neza. Ibintu bigende neza. Bwana sifuwe sana. Shimiye nuriya mukobwa wiwe hariya n'umukristo wacu wa hano. Sore. Uriya Sore yazaririmba neza, azasirimba neza kandika amandiko. Umugabo we ni uzi utwara nyirabukwe. Imana ibaho umugisha cyane. Bwana sifuwe sana. Rero hagati aho noje gushima muremure. Simvuge ijambo. Ariko tugiye gusoma ijambo hano. Mama Gigi nagume yitegure neza yipange neza. Yes. Tugiye gusoma ijambo. Yes. Turasoma buke, turavuga bukeya. Nubwo wenda twosoma cyane. Tubisobanura kuburambuye. Nimba utumvisha ijambo ry'Imana ryavuze igihe abaririmbyi batangiye kuramya no guhimbaza. Ba Jeannette bakaririmba indirimbo. Shima Imana ko turi kumwe na Jeannette. Jeannette, Imana igumugisha cyane. Turamukunda. Imana yo mu ijuru guhezagire cyane. Uzozuza. Tukazurinda ngo bamamodere bakuzane na ba Pasteur hano. Uzozuza gusa tubona urashitse uduhezage. Niko kwiza. Je Imana yarayimpaye impano yo kuririmba. Umwoza mugira gukira muri KDP mukabona ndashitse. Mugira gukira mukabona ndashitse. Keka bakanima indirimbo. Ariko Imana yo mu ijuru kugire neza. Nanditsaga karatasi yana ndatanga akabito kamata. Nanditse mumugurira amata Jeannette nashikamwe amata. Siko? Okay. Soma ijambo ry'Imana. Turasoma mu ikete Paulo yandikiye abi Filipi. Ni kabiri no ku murongo wa 5 usome uwo murongo wa 5 kugeza ku 9. Urongera kandi usome ku murongo wa 2 no kuri 3 aho nyine mu Filipi ugeze ku murongo wa 4. Ngahe dusome. Dusoma mu izina rya Yesu. Reka dusome muri Filipi ibice 2 duhere ku murongo wa 5. Haravuze ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Christo Yesu. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana. Ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Ntiyiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kugundira cyo kumirako. Ariko yisiga ubusa. Yabira ishusho y'umugurano. Yabira ishusho y'umugurano. Acikusa n'abantu. Kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu. Yicisha bugufi. Araganduka no gushitsa ku rupfu. Kandi urupfu rwo kumusaraba. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Amen. Turasoma kandi ku murongo wa 2. Haravuga ngo mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima musangiye urukundo rumwe muhuje umutima n'inama. Amen. Subiramo kandi numve ndende. Mwuzuze umunezero wanje kabiri no kuri 3. Okay. Ntimugire icyo mukora kubwo kukebana. Cyangwa kwifata uko mutari. Ariko mwicishe bugufi. Umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amuruta. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashicana. Mwumvise ijambo ry'Imana tumaze gusoma hano. Ijambo ryiza cyane. Bwana sifuwe sana. Umutwe nahaye rino jambo navuze ngo mvuge hejuru yo kwicisha bugufi.
kwicisha bugufi ndagira ngo twese ko turabyumva. Kwicisha bugufi ni gute twobivuga neza kugira ngo abantu babyumve? Ko birumvikana ndagira ko mutamuvuga. Birumvikana ku bantu bose. Kwicisha bugufi. Zadiri yo tuvuze kwicisha bugufi nta kintu kitagira kontrere yacu. Iyo hariho kwicisha bugufi hariho no kwishira hejuru. Sonti kiyabase. Hariho no kwishira hejuru. Ariko ndi twavuze kwishira hejuru. Twavuze kwicisha bugufi. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Aha muri uru rwandiko twasomye rwanditswe n'uyu Pawulo twavuze ahanga. Yarwanditse ari mwibohero. Aho mwibohero yari hari ntazindi impamvu zari zimujanyeyo kwari ukubera ukuntu yazaga avuga ubutumwa. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Kubera ukuntu yazaga avuga ubutumwa baramufunga. Ngo ashike mwibohero ahura n'ibihe byiza. Narasomye nsoma kino gitabo cyose ni gifite amasura ane gusa. Nsoma ibintu yagiye aca mu gihe yari mwibohero. Yahuye n'ibihe byiza asenga Imana, yegerana n'Imana cyane ico gihe yari mwibohero. Bwana sifiwe sana. Ngo amare gusenga Imana nibwo yanditse runo rwandiko rw'Abafilipi. Abo yarwandikiye na Abafilipi kandi yabandikiye atari hware. Yabandikiye ari mwibohero ariko kuko yarabakunda nabo bakamukunda. Kuko bumvaga ijambo ry'Imana muri zandiko yabandikiye baramukunda nawe arabakunda. Bwana sifiwe sana. Amen. Abandikira urwandiko. Wamare kubandikira runo rwandiko ngo rwari urwandiko rwo kubakomeza gusa ngo mu kwizera no kubashimira ngo kuko ico gihe yari mu gasho ngo bazaga bamuba hafi. Bwana sifiwe sana. Amen. Bamubaga hafi bakamwegera. Umuntu utarafungwa azagira ngo biroroshe. Iyo uri hari ukabona umuntu kugezeho uzaba mva ku mutima we kamunda tension ikaba nk'Imana ukabukeya ibintu bikaja ku murongo. Wabona n'ukuzaniyeho n'agafaranga ko kugura kantu uba wifuza ukumva ibintu bigenze neza. Ubwo rero aba bitorero ry'Ifilipi bazaga bamwandikira bakamubaza uko ameze. Keraga n'iterambere ryari rihari cyane ndatekereza ko bazaga bandika makete bakavugana mu buryo bw'amakete. Sikoku. Bwana sifiwe sana. Bakorana muri ubwo buryo bwa communication barahura barakundana arabakunda nabo baramukunda. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Muri ibyo ariko bandikira harimo nino jambo twatoye turi umutwe ryo kwicisha bugufi. Kugira ngo abantu bicishe bugufi. Tadire iyo wicishije bugufi uzushobora kujana n'umuntu wari we wese. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Duhereze Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Muri iyi minsi turi mu bihe bya Pasika. Twari ko tuvuga Pasika tukavuga ukuntu twacunguwe n'umwami Yesu. Yesu yari umuntu ukomeye cyane. N'umwana w'Imana. Nta kintu na kimwe yarabuze mu ijuru aho ari ruhande rwa se, yari afite ibintu byose kira kitu byari byuzuye. Ariko kubera umutima yari afite wo kwicisha bugufi. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo rekaze kuducungura twebwe abanyabyaha kugira ngo ntitugafe mu byaha tuzobane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ava mu ijuru iruhande rwa se araza hano mu isi kubera twebwe aradufira afarujya rupfu rubi rwose muzamubibona no ku mafilimi kujya kose byagenze. Ariko gusa yari ko ashaka twebwe kugira gusa ngo tuzobane nawe. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Uwo yicishije bugufi yambara umubiri w'umwana w'umuntu asa natwe abaho nkatwe akora ibyo tuhadukora twese bino turadukora z'ubuzima bwa misi yose. Yari umuntu ukomeye cyane iyo aje kubireka nta rubanza yari afite. Ariko kubera kwicisha bugufi kwiwe byatumye aza hano ku isi ajana n'umwana w'umuntu aramwiyegereza kugira ngo twese tuzobane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Bwana sifiwe sana. Gisora aravuze ngo yafanye imbabazi azukana imbabazi. Nizo mbabazi nuba aracazifite. Bwana sifiwe sana. Barya abantu batazi kwicisha bugufi ngo bamenye kujana n'abandi bose ku murongo. Zigya mbabazi Yesu aracazifite. Zigya yatugiriye ku musaraba akaza agapfa kubera ibyaha byacu.
za mbabazi zose aracazifite n'ubu arazifite. Zantekereza ngo nikiza gituma ataza ni ukubera ibibazo byacu, ni ukubera ibyaha byacu. Azareba akavuga ngo ninza uriya muntu uzomusiga n'uyu agashaka uburyo aduheza deliberation kugira ngo arebe uko twitungana. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Imana ni nziza cyane, Imana ni nziza cyane. Doze Imana icubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yagize uwo mutima abasigara ico twebwe Imana idushakaho no kuyuba no kuyikurikira tugakorera mu bushake bwayo, kandi kugira ngo tubikore neza nuko twicisha bugufi. Siko reve cyane tuzi revera yoza akora ibintu hano ngo ni revera n'ibindi. Hari bamwe badashobora kujana nawe ku murongo, ariko kubera ko azayicisha bugufi ari urubyiruko bakajana muzamubona babasirimbana bakajana nabo, ari abasaza nabo azabishobora bikagenda neza, ari n'abakina mama azaza akabana nabo bikagenda neza. Ibyo ni ibiranga kwicisha bugufi. Bwana sifiwe. Amen. Iyo umuntu yicishije bugufi Imana izimuzamura, ariko iyo umuntu yizamuye azagenda nubwo yokora akageririya nubwo yokora ibintu bimeze gute, ariko ari we wizamuye Imana itamuzamuye azagenda ashikiri bikamuhekana. Kandi kibazo nukubanza kuzamuka ugashikiriya, wamara gushikiri ugasubiruka amano. Nagaterere ni ibitangaza bikomeye cyane. Tata Bwana sifiwe sana. Amen. Mureke twese twige kwicisha bugufi. Nitumenya kwicisha bugufi tuzojana n'umuntu wari we wese, kandi iyo wicishije bugufi uzumenya uburyo bana na muntu. Mu buryo bwa social abantu babanye n'abantu, abanyeshuri benshi bakunze kugenda baba mu mafaye bakabana n'abantu batandukanye, bazabana n'abantu benshi, umwe akaviriya undi akaviriya, umwe akaza undi akaza afite umuco we, undi akaza afite imiterere y'iwabo undi yiwabo, kandi nyine uko umuntu aba ameze wenda kuba ari kwiza kuri we. Ariko kugira ngo ibintu byose bigende neza hari bimwe bamwe baza umuntu ashobora guheba undi agaheba ibindi, kugira ngo muhurize hajya hagati na hagati hamwe. Ibyo bisaba kuba utahuwe ukicisha bugufi ukitonda, ukamenya ko mugenzi wawe nawe ameze nkawe, ukamenya ko ijya kibabaza mugenzi wawe nawe ukamenya ko cyo kubabaza. Rero wamaze gutekereza uko ntaco tuma utaja ku murongo umwe n'uwundi. Duhereze Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Abasenga twicishe bugufi. Abayumbe yarukundo kumwe bari mu kugira ukagira ngo wenda nibo baza basenga cyane. Buri umuntu wese uzuza hano ukijijwe azi uko baza basenga, kandi buri wese afite impano yiwe uko Imana yayimuhaye. Hari ushobora kugira impano gusa akazasoma igitabo neza tukanezerwa agasoma neza ntatego. Hakaba n'ugira impano yo gusirimba gusa yasirimba twese twumva tuguwe neza. Hakaba n'ugira impano yo gutanga haleluya zose bikagenda neza. Ibyo byose iyo tubihujije niyo biza bihura mu itorero bikaba itorero rizima rimeze neza. Ariko kugira ngo bigende neza nuko twese twicisha bugufi tukabihuza bikagenda neza. Umuntu akumva ko mugenzi we ari cyo kimwe nawe, umuntu akumva mugenzi w'ikibazo ciwe ko gishobora kubiciwe, twese tukiyumvanamwo tugakunda. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Duhereze Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Rero icyo mbasaba abanyakanani nuko twagira urukundo tukagira kwizera gukomeye. Aba Filipi bari bafite itorero bifite kwizera cyane, kandi muho Paulo yagiye kuvuga ubutumwa tiyahageze ngo hashike gusa ahabe wenda ari aho yagiye agera, ariko kubera ko bagize kwizera cyane barazamuka mu kwizera ribitorero ryiza rimeze neza rishimwa n'Imana. Natwe nitwicisha bugufi muri Kanani tituzomenye ko ibintu bihabigenda. Nitureka ibyubahiro byacu icubahiro kikabica Imana. Imana yo mu ijuru yonyine izodukora ibyo dushaka kuko byose irabifite. Nta kintu na kimwe Imana ibuze. Umuntu wese azaza hano afite uko abayeho, nta muntu ubeshejweho n'undi, umuntu wese abeshejweho n'Imana ye. Hari igihe Imana ishobora gucisha mu muntu akaguhezagira, ariko ndukagira ngo ni wa muntu ni Imana iba yamuciyemo akagukubitiramwo bikagenda neza.
Bwana sifuwe sana. Haleluya, haleluya. Rero mureke twese tujane ku murongo umwe. Abasenga cyane twese twitonde tujane ku murongo umwe. Bajya bagenda bukeya twese tugende tujane ku murongo umwe. Ku bantu baraginka cyane haba zimwe zazibanguka cyane kazinyabugaho. Kiyo zishoreye zazikunda kugendera imbere zikaza zirishiriza imbere ugashaka uburyo ugenda ubijenga. Wewe uziragiye ukazugenda uzitondera zose ukagenda ubipanga neza bikagenda neza. Hakaba n'izindi ugenda zikaza zisigara inyuma zikitonda zimwe zikazicuruka kumikikira kandi nazo ziraha. N'abantu nabo niko bameze. Hari bamwe uzamubona bakama basara bagashambara bigacika bikagenda neza. Bajya baba bakorera Imana neza. Abandi bamwe tukaza twicarira hariya mukagira ngo nandi twadutekereza. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Ariko harya tuba turi Imana iratuze. Iyo riti. Karirimbo. Uwekiererero. Nyinyi ni barua Ya kusoma na watu kwa matendo yenu. na mwenendo Mukaliti navuze za watu dunia. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Bwana sifuwe sana. Haleluya, haleluya. Ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Amatendo dukora arya ni yaturanga. Bijya bikorwa dukora bijya nivyo bituranga. Umuntu ndabayeho kubw'igihagarara. Umuntu ndabayeho kunguka umuhamumbona. Bayeho ngizwe n'ico ndi kubera ibikorwa nkora. Namba nkora ibikorwa byiza murabizi. Namba nkora ibikorwa bibi Imana irabizi ko nza nkora bijya bikorwa bibi. Ndashobora kuza kuvuga hano kabivugira hano ariko nkaza mvuga ibyo ndakora. Imana tubabarire cyane. Amen. Ariko rero namba nkora ibyiza Imana irabizi. Bijya bintu ndashobora gukora nkiyerurutsa ku bantu simbereke ibikorwa mbaye nkora nkabereka ibyiza ariko bijya bibiri ku mutima nkabihisha. Ariko bijya Imana izireba nabijya biri ku mutima ikabireba ibihaye bibona. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Bwana sifuwe sana. Amen. Ibyo byose Imana ibihaye tubona. Cyane. Twicishe bugufi kugira ngo dukorere Imana. Dusomere hano muri iki gitabo nyine kuri 3 no ku 200 kugira ngo turangize. Cyane. Ndasoma izina rya Yesu. Abi Filipi 3:20 haravuze ngo twe iwacu ni mu ijuru. Twe iwacu ni mu ijuru. Niho twiteze umukiza kwa zova. Niho twiteze umukiza kwa zova. Niwe mwami Yesu Christo. Umwami Yesu Kristo. Amena. Soma no kuwitse. Azohindura imibiri bufafara. Azohindura imibiri y'umufafara. Ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe. Ishushanywe n'umubiri w'ubwiza Kuko bwiwe. afise ubushobozi. Kuko afite ubushobozi. Mumubashisha kwigandurira byose. Amena. Amen, amen. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Abo bose bazicisha bugufi. Imana izogaruka randevu dufite Imana izogaruka. Bwana sifuwe sana. Iyi mibiri ngo dufite izosa ni ya Kristo. Abazoyigira ijya mibiri isa ni ya Kristo nabicishije bugufi. Mureke twicishe bugufi. Haleluya. Kugirira nabi nkakugirira nabi. Wicishe bugufi kubera ijya ndero kubera twa rukundo wanyeretse. Kubera bijya bikorwa waneretse zo kwicisha bugufi. Bizotuma nisubiraho ntekereze uvuge ngo uriya muntu ari mu Imana. Bitume umbera icirwa bitume nkora neza. Bwana sifuwe sana. Amen. Azogaruka ahindura imibiri yacu ise ni ya Kristo. Duse nawe. Bwana sifuwe sana. Nta kindi yagiye kudutegura aho tuzoba. Rero abazohaba nibarya bicishe bugufi bagasenga Imana mu kuri no mu mwuka. Rero buri wese ndamwifuriza kwicisha bugufi. Ndabizi ko hano mu ishengero hariho abantu benshi batekereza byinshi bafite byinshi. Urashobora wenda kuba utazawicisha bugufi. Urashobora wenda kuba ufite iyo kamere yo kuticisha bugufi. Bwana sifuwe sana. Amen. Icyo Imana igushakaho nuko wasubira mu murongo wayo ukicisha bugufi ugasa nayo kugira ngo umunsi izogaruka izosange twese turi ku rugero rumwe kandi turi ku rugero Imana ishaka. Bwana sifuwe sana. Amen. Umuntu wese wifuza kwicisha bugufi nahaguruke dusenga Imana kugira ngo Imana iduhe ubushobozi bwo kwicisha bugufi. Kuko nitumenya kwicisha bugufi
ntaho tutazogera. Nitwicisha bugufi Imana izotuzamura itugeze kuri urya rugezo dushaka twebwe dutekereza ko ari rwiza. Imana izorutugezaho ari uko twicishe bugufi. Kanani urugero rwiza Imana izarutugezaho ari uko twicishije bugufi. Tukitonda tukagendera mu murongo w'Imana, tukajana n'Imana, tukareka bijya byo hirya no hino, tugakurikira Imana, tugakorera Imana gusa, tukicisha bugufi, tukaja mu murongo w'Imana. Abo bose ni Imana izozikambika umubiri musha, tukabana na Christo. Muhaguruke dusenga Imana kugira ngo Imana iduhe kwicisha bugufi, kugira ngo Imana itugirire neza twebwe twese, kugira ngo Imana ishobore kutugeza ku byo dushaka, kugira ngo Imana ishobore kudukorera n'ibindi tudatekereza. Urashobora no kuba ufite ibibazo bitandukanye, ibyo byose uhaguruke. Karibu twumve umushumba wacu Revera naza asengera abantu bose. Buri wese ufite ikibazo acereka Imana, buri wese ukenera kwicisha bugufi kugira ngo ajane n'Imana. Nahaguruke Revera naturongore mu masengesho kugira ngo twese dushobore kugenda ku rugezo rumwe. Hasigaye Imana yo mu ijuru bagiriye neza, ijambo ry'Imana muryakire kandi ribaganze. Komera Imana amashimeshi.